Whether at the end of the day there is enough evidence is going to be for the tribunal to decide. Licala lekunukubeda ngekwelicansi lelibukenene lijaji elisetule eMpumalanga Kapa selidluliselwe ebandleni lelicondzisati igwegwe kubemthetho i-Judicial Conduct Tribunal. Sebekulungela ukuthi bangazila nasi isilo sesikulungela ukuthi singaqoqa. Ingosi yemaZulu misizulu kaZwelithini ibukelene emsebenzi wekukhetha mvunankulu wesive semaZulu kulandzela kukhothama kemvana wakaphindangene ingosi Mangosuthu Buthelezi. We go to Orlando with the mentality of knowing for sure that it's a difficult game. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns Rani Mgwena uthi liseluthe lihambo lekufute lihanjwe kude kube nelicembu leliphumelela ileague. Asikubingelele mbukeli kumlesibili Tindzaba masikwamukele tindzabeni teSiswati lestate platform la SABC. Tindzaba ke tiyatfolakala ku YouTube, X na Facebook ngekuthi ke SABC Tindzaba. Kumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tingekethi nikhungetse ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133. Noma usithumele email ku news@sabc.co.za. I-SABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Licala lekunukubeda ngekwelicansi lelibukenene lijaji lelisetule eMpumalanga Kapa selidluliselwe ebandleni lelicondzisati igwegwe kubemthetho i-Judicial Conduct Tribunal kuthi libuke kabani. I-JSC itawuhlangana ngembala bese ke iyabhunga ngalendzaba. Kutabeke kulidzaba lekucala loluhlobo lolutawubuka ku-tribunal kuleli bandla lelibuka tidzingo tekususa abantu etikhundleni tebuholi. Elikomiti lelibuke ukuphatha kwemajaji lithole isikhalo lesiphathekako ngako ke libe selibona ukuthi ingcono kuphenywe ngamacala ekunyukubethwa ngamacansi labhekiswe kumengameli wamajaji eMpumalanga Kapa Selby Mbenenge. We now, with our client, will focus on preparing for the tribunal process, which has the power to find the judge president guilty of gross misconduct, and we are hopeful that the tribunal process ahead will proceed without undue delay given the seriousness of this offence. Lithimba lebetindzaba SABC lithole ukuthi letinsolo tekunyukubeta tifake ekhatsi nemledo eWhatsApp. Sikhungo lesibuke kusebenta kwelihlangothi temthetho iJudges Matter lesolo senta lubito lokuthi mengameli wamajaji eMpumalanga Kapa ihlelo lesikhundla sakhe njengoba loludzaba lusaphenywa sithi indzaba yekuthi kunebufakazi lobuphathekako nobe cha lokho sekubona kulesigungu lesitabe sisebenta ngaloludzaba. I think there is a recognition by the JSC that this is an important matter and needs to move. So that's encouraging. Whether at the end of the day there is enough evidence is going to be for the tribunal to decide. Ngetulu kwaloko loludzaba lolu selwende kwaba netinkhulumo mpikiswano ukuthi ingabe ithini imigomo yekunyukubeta ngokwamacansi nakuta kumajaji labomanje. This question of a sexual harassment policy has been raised with the Chief Justice. He's indicated that it's something that he's doing. It may well be on his desk. It may be ready for it to go out. But I think it's really important for people to have something that explains to them what sexual harassment is. Umsebenzi okhipha lijaji awukho malula uma ngabe ikomishana etemthetho lebuke ukuphathwa kwamajaji itfola ukuthi ijaji Selby Mbenenge unelicala nobe kube kungaphathi kahle emva ukuthi sekuhlangene sigungu lesitawube sibuka loludzaba kutawufuneka ukuthi bese lendluliselwa eParliament lapho kuzeka khona amavoti lokubili lokuthathwa ekutheni umsolo asuswe kulesikhundla. Inkantolo lephakeme eGauteng ikhiphe isijubo lesivuna lilunga le-EFF eParliament eMbuyiseni Ndlozi kulandzela ukuthi i-EFF isenkantolo lephephandzaba iDaily Sun ngemva kokuthi libhale ukuthi Ndlozi uyabandzakanyeka ecaleni lekunukubeta ngekwemacansi. Lenkantolo ke ithole ukuthi lo mbhala awukho emthethweni futhi ufuna tasitfundi. Leli phephandzaba liyalelwe ukuthi likhiphe loludzaba kuto tonke tinkundla talo tekuchumana kungakapheli liviki.
Bomasipala labasithupha esifundeni eMpumalanga bayasokola futhi bayehluleka nekuthula tidzingo tetakhamuti litiko tetekubusa ngekubambisana kanye netindzaba tenzabuko lethembise kulwisana nalesimo. Litsi indvuna yaleli tiko Velonke Thembi Nkadimeng ibamba umhlangano nalabo masipala njalo ngenyanga kuti basitakale kwetfuleni tidzingo tetakhamuti. Seveleke uhlangene nebaphatsi babomasipala labasithupha eSekhunda. Bomasipala baluhlaka lahulumende lolubuka ingcone kwetfula kwetidzingo tetakhamuti takuleli kwehluleka kwabo kuholela ekubhikisheni kwetakhamuti lekuyintfo lecedza kuthula. Litiko letekubusa ngekubambisana netemdzabo liyatikhandla letama kutidzingo tetakhamuti tetfulwe ngendlela lefanele. Balinganisela kulabasithupha bomasipala labahluleka kwetfula tidzingo tetakhamuti. Ibite masipala la 6 sitosebenta nawo ukuthi akhone ku improve ama services laba wa deliver into the community. Municipality lafana nelikwa standard takhamuti emimangweni liyahlukahlukene tibhikishe kwehlukana kwesikhathi tifuna kuphakela imandi lahlobile imigwaco losesimeni lesifanele nekwabiwa kwagesi ngendlela lengiyo. We have been having a water challenge for the past 2 months. Our water has been contaminated, so the whole community has been sick about this water. Umphathisa wekhokta eMpumalanga Amandla Msibi uthi bomasipala baphakela tidzingo ngendlela yakhona. Unless you tell me which municipalities are battling service delivery, I can tell you standing here that municipalities are delivering services in accordance to their plans. In terms of the law, remember, they are starting off financial year as the 1st of July, and most municipalities are first within the line legislation of the first quarter of 25%. Sekutawucaca phambili kusilo mhlangano tawuphuma netisombululo nobe cha. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe lesimo salabo masipala sinemthelela onganani ekuphakelweni kwetinsita nekuthuthukiswa kwesimo nhlalo. Ngaphandle kwesabelo mali esanele umasipala ngeke bekwazi ukuhambisa izinsiza ebantwini into efana namanzi. Umasipala kumele ukuthi benikezwe isabelo kuyisona sona abanye ke bayasithola isabelo mase imali bayayidlela beyihlise ngomlenze. Abomasipala nabanenkoloto eziningikhulu kuba nomthelela omningikhulu lokho kose balethe insiza emphakathini. Nakuphuma ibudget endlela namkha ibudget amanzi abakhona ukuthi mhlambe bangalungisa lezo zinto ngoba bakolota kakhulu kuhulumende. Bomasipala labanyende kakhulu lapha eMpumalanga bayasogola ngoba na uthi uyabuka etindzaweni letinyende kakhulu emandi akaphumi futhi nemigwaco akuhambeki nemabreshi solo basengawalungisi. Sithola amanti nje kuphela. Letinye tinsita adikho ngaphandle kwemanti. Ungabuka imigwaco igubhekile tikola adikho esimeni sikahle. Tinsita vele from masipala hayi cha asitiphula. Umthelela lomubi kakhulu umsakati akusimthelela lomuhle nakancane. Futhi nakhona mina ngiyasola labo masipala abasisithupha baningi kakhulu abangahle baqhwaneke kahle babukisisa baningi kakhulu masipala labasogola kumsakati. Kuhle kakhulu ukuthi uhulumende abonelele iplan adlala inzima. Lona ke ngumbono wembukeli SABC ngekethweswa ukuthi phendulela ngawo. Inkosi yesive semazulu misizulu kaZwelithini bukene nemsebenzi wekhetha Ndvunankulu kulandzela kukhothama kwemvana wakaphinda ngene inkosi Mangosuthu Buthelezi ke ubambile isikhundla iminyaka lengama-60 nemfica kanti ke inkosi ngiyo lenemandla ekuthatha sinqumo nekukhetha lotawuthatha lesikhundla ngekusho kwetati tetemasiko lokhu kungenxa ukuthi lesikhundla asilawulwa ngumthetho sisekelo. Isikhundla sokuba uNdunankulu kaZulu sasivele sikhona emandulo ngekhathi zelembe uShaka ngesikhathi yena eqoka uNgomane Mdletshe. Lesikhundla simqoka ekuthathweni kweinqumo ezinqala zomkhandlu kanjalo nokucebisa inkosi nokubhekela inhlalonhle yesizwe samaZulu. Umndeni wakwaButhelezi ubulokhu kulesi sikhundla njengoba uyise kaMntwana uButhelezi uMathole nomkhulu wakhe uMnyamana bake basiphatha. Ongoti kwezamasiko bathi njengoba umndeni wakwaButhelezi usugezile nesilo misizulu sayobhonga emswaneni indlulamithi yamakhosi singamemezelo zongena ezicathulweni zikaButhelezi. Inqubo ilanje ukuthi ngakusasa kuqala ukuzila kusho ukuthi usebekhululekile masebegeziwe sebekulungela ukuthi bangazila nasi isilo sesikulungela ukuthi singaqoqa.
uButhelezi ukhathule indima enkulu eholele ekutheni isilo misizulu singene inyathelweni zikayise uZwelithini kaBhekuzulu ngaphandle kweinkinga zombango walesi sihlalo. Akulula ukuthola umuntu ongathi evuka ekseni ebese ngene ezinyathelweni zakhe, kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi kuzoncika ukuthi ubani oqokwayo, iziphi impawu anazo, isiphi isiphiwo naso. uButhelezi ubelokhu ethola ukugxekwa yilaba abathi usebenzisa lesihlalo ukuzuza kwezombusazwe. uNgubane uthi kungangcono ukuthi kulokhu kukhethwe umuntu onolwazi olunzulu kwezamasiko ongekho kwezombusazwe. Isilo misizulu sisahlalelwe umsebenzi okukhetha umdidiyeli wamabutho njengoba ngaphambilini uZihoko Mgilija Nhleko washona ngonyaka u2021. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Mengameli wePhalamende kumhlabuhlangene Dennis Francis wendela ibito lokuthi kubanjiswane kulwisana netinkinga lehlasele umhlaba. Uthi mhlabuhlangene udzinga kubanjiswa amalunga akhe kanye nebantu kude kutholakala sisombululo ngokusheshsha. Lolu dzaba ke letekuphepha kukhulunywe ngalo kanzi eNingizimu Afrika imelwe ngumengameli Cyril Ramaphosa nalamanye amalunga embuso. Kunemhlangano lobanjwe eMelika ngenhloso yokuthola isisombululo kuletinkinga letihlasele emave emhlaba. Lo mhlangano utanjelive leRussia lithone etulo neUkraine kuneguquguquka kwesimo selitulu naletinye tingcinamba libambelela ukukhula kwemnotfo wavelonke. In a way to speak of priorities because there are lots of challenges out there. Peace and security is a challenge in various parts of the world. Human rights is a challenge in various parts of the world. Gender equality is a challenge in various parts of the world. What the presidency will therefore be working on is a broad agenda of issues that are in urgent need of being addressed. Kunemibuto lekhona kulandzela kungetu kwamengameli wase-China Xi Jinping namengameli wele-Russia Vladimir Putin. Tikhule tiphuma ngaphansi kwenyunyana yemave ase-Europe tithi umhlaba ufuna tisombululo angeke tilindzela umengameli lababili. Tithi kufute kutfola isisombululo kulembi ye-Russia ne-Ukraine. About the absence of Xi and Putin, well, we have to continue working. We cannot sit and wait for them to come. We have urgency. The war costs everyday lives. And the sooner it finishes, the much better for the ones that could save their life. For Ukrainians first, for the Russian soldiers also, and for the rest of the world which is badly affected by this war. Maparene jikelelo wamhlabuhlangene Antonio Guterres uthi umhlaba ubukene nesimo lesimatima. Letinye takhamuti tasemusina tifuna hulumende achamuke nemitsetfo letawulawula kuhamba kwemaloli emigwacweni lokuta ngemva kwengoti yebhasi neloli lendlule nemphefumulo yebantfu labangamashumi ngelisonto emini. Le bhasi beyilayishe tisebenti tasemayini iDibeas Venetia. Ngekuya kwetikhulu talemayini labantfu labangamashumi labashonile bathuse sive. Ganzi takhamuti tithi betikhona tindlela tekugwema lengoti nangabe bekulandzelwa timphawu tekuphepha. I therefore feel that Dibeas mine, traffic department from the province side, plus also the traffic division within the municipality or the local government should also join hands and come up with a resolution as of how best can that road be utilized. Letinye takhamuti tithi tisashaqekile. Liwana uri kama buso rukhombela thuso ngamandesa yori sishaqekile sicela hulumende akhe imigwaco lehlukene yetimoto nemaloli. Kuloyina ziphasi. These people, they are driving every day, almost 24 hours. The mine works 24/7. So it is the responsibility of the Department of Road and Transport to make sure the safety of people is okay. Litiko letekutfutsa kulesifundza lithi lisebenzisana nale mayini namasipala kucinisekisa kuphepha emigwacweni. Illegal operators must not take chances because this is the road that the workers for the mine are using this road. So it can be correct, it can be allowed to allow people to just do as they wish. Kusenjalo luhlelo lekufaniswa kwebuhlobo litawendeka ngolwesithathu esibhedlela eChiridzini eThohoyandou.
Umphongolo wawoyela sobange ku$100 munye njengobeke ume ku$94 njengamanje. Lelo ke linani lelisetulu etinyangeni letilishumi. Lokwenyuka kwenzengo yawoyela kubangwe kuncipha kwaloyo lophakelwa live le-Saudi Arabia nele-Russia. Lapha kunciphisa kukhicita woyela nga-1.3 million wemiphongolo kude kuphela lo mnyaka losetulu. Bakhiciti bawoyela bede lithemba mhlaba wonke njengoba emandla emali akhomba kwehla. Kanzeke temidlalo umceceshi weMamelodi Sundowns Rulani Mgwena uthi liseselutse lihambo lekufute lihanjwe kude kube nelicembu leliphumelela ileague. IOrlando Pirates yamukela iMamelodi Sundowns lamuhla kumdlalo we-DStv Premiership eOrlando Stadium. Lomunye ke umdlalo lokhona lamuhla usemkhathini kweSuperSports United livakashelwa yiKaizer Chiefs. Orlando Pirates iselele emuva kumdlalo we-DStv Premiership njengoba idlala kumqhudelwano we-CAF Champions League. Lelicembu laseSoweto lenda kahle kumqhudelwano we-MTN 8 njengoba lihlose kufinyelela kumancamo livikelele inzebelela iphumelela lomnyaka lophelile. IPirates idlala imidlalo lemini ku-DStv Premiership kule season. Lelicembu litawutfola neitulo neMamelodi Sundowns ikusasa. ISundowns isengakadliwa namunye kumdlalo njengoba iqokelele amaphuzu la-18 kumidlalo lesithupha. We go to Orlando with the mentality of knowing for sure that it's a difficult game, but we know we've played even more difficult games. ISundowns yetayile eqokelela amaphuzu kusana isikhathi kanti iPirates kubonile lokho. Our focus is in the next game is a good challenge for us. We're gonna face an excellent team, very well coached, with an extraordinary record, and all of those things together is a huge motivation for us. ISundowns yakulomdlalo itethenjwa njengoba ikhonile egocisa iPirates emahlandla lasiphohlongo kumidlalo lelishumi. Mabili amaqembu langekadlali kuleli viki. Ipulukwane City itawuthola neitulo neAmazulu Old Peter Mokaba Stadium ngemsombuluko. Sicoliseke kulenza umbukeli umdlalo ukusasa. Kwanyalo kuyasathe lesikhathi esibukele ethamba embili lamuhla. Whether at the end of the day there is enough evidence is going to be for the tribunal to decide. Icala lekunukubeta ngewelicansile elibukene nelijaji lelisetulu eMpumalanga Kapa selidlulisele ebandleni lelicondzisati igwegwe kubemthetho iJudicial Conduct Tribunal. Sebekulungela ukuthi bangazila nasi isilo sesikulungela ukuthi singaqoqa. Inkosi yamaZulu Misizulu kaZwelithini ibukene nemsebenzi wekukhetha ndvunankulu wesive semaZulu kulandzela kukhothama kwemvana wakaphinda ngene inkosi Mangosuthu Buthelezi. We go to Orlando with the mentality of knowing for sure that it's a difficult game. Umceceshi weMamelodi Sundowns Rulani Mgwena uthi liselutse lihambo lekufute lihanjwe kude kube nelicembu leliphumelela ileague. Asiphoseke Tindzaba kwanyalo sithi sembombela motha ngabe ngidiphi lesingatilinzela kuleti phuma embiteni lamuhla nje nyalo ngensimbi esithupha. Lishonile Dora, lishonile mbukeli. Ekhazi kodwa indzaba leti hamba embili ehlelweni leti phuma embiteni kuligwala kwala FM siyawuvaka bandi ngekuvakasha ke kwendvuna yelitiko lekubusa ngebambisana netindzaba tebaholi benzabuko Makethembi Nkadimeng njengoba beka kulesifundza seMpumalanga kutokhuluma ngendzaba yabo masipala wathembisa ukuthi ke utabelekelela labo labangasebenzi kahle ke bomasipala. Ngatoli kwaloko umlalela ngaphinza linzele naku kuvakasha ke kwemphathiswa welitiko lekuphepha kwemphakathi nekuvikeleka Vusi Shongwe njengoba vakashelela phake endzaweni yekucima koma kanyamazane lapho kube khona ke sehlakalo sekudubula kwashona abantu ke lababili kwathi lebali 15 balimala endzaweni yekucima koma lapha kanyamazane kulesifundza seMpumalanga. Nguleti ke mlaleli nalithinye leti hamba embili longatlinzela ehlelo leti phuma embiteni nyalo emkhathini kwensimbi yesithupha neyesikhombisa.
Asibonge Sipho isikhathi sakho. Nyalo ke sithatha Tindzaba sidiyisa kube sesimo selitulu. Mkholo kafishane nje ungasichazela kabanti ukuthi tithini temakhaya. Bonakala kungena kushisa tora kanti ke indlu lebangayilinzela ababukele emakhaya ukuthi kushisa sekungenile kepha ke imvudla nathi sesekhona ikakhulu esifundzeni eNtshonalanga Kapa nengcenye yesifundza seMpumalanga abahlale bathinene. Asibonge ke Mkholo. Tingawo ke talamuhla sihlangane futhi ngalesine ngesikhathi lesifanako enzaweni lefanako tikhona ke tesindebele kusasa.